Hadian ki khindiat tayo ka jingdawa jong ka kinhun jong ki nurse ki badan han Meghalaya ki belatip kum ka all Meghalaya nurse kila pinpau baki kwa baki bor pinya jong ka sarkar khamtam ka Meghalaya Medical Service Recruitment Board ka ba pinya ya ka te ka exam ba kin pinsangi shwa ban pinmi ya ka result da ka bakdo ba ka don ka jingbom ya bed ya renti halor ka te ka result ba dawa ban pinmi da ka weipan kat baha ka nyau terik risau ka kin hun jongkinas kibala ya khun ya ka ju ke exam kibala tip kum ka qualified staff nurse bat kibala long qualified ha ka te ke exam ki pin pau ya ki bor pin ya ba ki dei ban ya chikmat halor ka te ka kam habakrench kilat pathai khubor hasilong press cup na kalyang ka samla meri bahun marbanyang usamla edelfield marbanyang bat usamla shemphang wankhar kibere ki noyalam jong ka kin hun qualified staff nurse kila ong ba na kalyang jongki kila dep bantre shitom bat menta ki yo ban khet yu uso jong ka jingjob ki kwa ba ki bor pinya ke exam ki di banya chekmat ban pinmi ya ka result wala kim don ai ban kin tho ki wei pat ki ba kwa ban sangye so jong jing tai shitom jong ane jong ki ngan thai man man lu lu yes mo kon kata ti naman bang yo ka kaya kani ka result ti kani ni ma jing tai shitom ta daw ta ta daw ni don hamni ni daw wa pen long ye ko hok la jong kani kam ni ba ngin point how you nu la ni justify ya nu and ka tam ni chu voice ya ka right la jong kani ka hok ka jong ni la pa se kani da ka hok ka jing tai shitom ti na ta daw bali in some form ni lu ki ba pass kani exam ti na ta daw long ni don hamni beli ke part ban kata tak physical verification maka lu belum dipilih belum postpone ni sebenarnya cuma nama apa kat pun kecil dan kampus tentang kita tiba dong deserving thinking yo baik bagi baik thoi exam dan kecil aktif lah ini ke exam ka long fair ni te kindiak la dani pek house nam arajar khatnyo arajar kendai ya ke exam ko ba la conduct ka di just atau report ban guru di staff nurse ki hiti por la ipe ya result ko ba ki penni betek hanya ka kerteng joki shortlist candidate ki nanta nim juri ya ki marks tu nya por dan nanta ka question paper nim la ra tu debat ka result la ipe ko mi ha tu isnam ni ha man ap la ki banai be isnam bala tangi kan mau kan pe house nam arajar apoi adon ka recruitment biang ka bede be staff nasi ka kerteng jong kini ki candidate la shortlist we tang itu tik ki badai ban ka kum be jindam jong post but ka marks la ni tang jong ki te nim hakti ki por nim la patip mano ba bawan sikmat kini ki tip ba kita ki we candidate pat yo ka no marks re ka la shu ni be tang ya ka marks jong kini ki ba la qualified dan ki ba la select ka post te nanta la dagi kan ma hawa acara apoi result kami hadir cisnan. Aku tu por ni por aku marshit ni mereka result pak kami hadir cisnan. Telah bagi pet pada kini ka company ya kini ka exam ke bangta acara besar. Ni iba ka nakalian ka board ke company kini ka exam kila la ni result di citayo. Tapi ini paju kot menunggu hari por di Kelantan. Te nanta ka kini ka kenti ke bangta yo bangka kenti jikli jungi citayo. Ban ni la cross check tu ya ki jumpa aku bagi laptop ka kopor te nanta ka answer key ru kopor bagi demi itu result ka answer key tidak kan kopor pemerintah ban ladangi kwa bagi check kita ki jumpa aku ini air ni la check limpa tu ka answer key ke ba la air kopor ni ban akan ni keti pemerintah ni ru ya ni ka jingdon jo kita grievance ka ba lada ki candidate ba kinu ki candidate ki bang sohun ya ka marks le jong ni ki ba kwa ban pe ka marks ki ki la ban tho da ka mir ska di chess ba saka board ba nang ta kin sa sha khot ba ban pe kita ki paper le jong pikini ki baro ki ba ni shem ba ni la ka ni ka sinan ko nang ta ka long ba ni ba kamdan ke shal dat ba ka ni ke jing ya ka ni ke jing penya exam ko ka ba ya pe ya ti nomor ba kapor ni tho exam ki don kini ki ba ki ringdor na ni ta videography ko pa nyam ye we candidate ba wan man tho ini exam te na kalian jodi ni nget ba ki pas jong ni exam ko de be maka ji fresh tong ni kade limba ka ji fresh tong kam don kan mo bangi shong ni shi tap to ni dam ye ka shandat
Nomor ni sungtu tiba kapos kadang sispan dalam sawit ni. Dan bagi nom for exam kelapoi syaka sama jatan rio jatuna. Te bat kecil keliru nimong ya masuk mereka nila on kecil keli ke balasan kebot kayak bat paling orang kita nomor bangi mat kita prapusan undan weru bayok kendai potion tinggi sutu bat kecil le rojor ha nomor ba kapos kaduna ka bau nong thok yobot te ngasoba ka kadi ka jingtresh tom hi bangin yo kadi ka kam te ngasoba nakalian cumi nginget pe ba kadi ka tahi bat ni issue kuat akan request ya ke government pada ke board pada di HSC ba kinyai bes khmat kini ka recruitment process bat makin kinum penslam show kini ka recruitment process nomor kibadai hok hikin yo bat kita yang sombat kidi ban yo ini kam katuhi kali kapat juga DHS meeting di tangki nong yang exam ti hakabedi bagato ngatrai ki DHS kala penni eka news ada pipen hakitu kila clarify ki baro hak issues tani ki doubts ki done regarding the result kila penni ki kila clarify ki tingi ngindon part robai de bagata tingi ke process ka jimun ke bangidon handi ka tang kata hi ka bai long bangin kerpa ki board ki bahalor ki higher authorities ba kinsmom ha balung delay dan postpone ya kata physical verification kuma kila ai posh post ni tingil ni corporate kata ka post ni hendrai long hati jo kata ni kermen bani am kami ganti be bakani ka recruitment process kan ya chakman ta bangin mi chakmat tu bila okya we som kata bor ban nomor don kum kata ka jing mi chung tai ro number di bakam to exam hendrai la de pipe ya to galap tai bor tu si na kalian kabut kila de ban syai kata bakam don ni kum kata mereka dia kecing bakala, kecing songthok bakala nak kalian ki kandidat i kaba mi ketu ke isu ke ki ong ba don ro nomor mereka don.